Rar klapot main samat kot labalap kasang kanake at sungol pais ranwat sa sakarair rangatang kupura o katkito sa marnay sarawi ang kaktipo on ewe kalap ta amendment kit niat pan taway asang kakati rekan me pan sainsal ni tuang kupura ipatawan sakarakanir rawat puang kakan sawasya at huya kupur. Ay met may patrawan siya karekanir lakwat nin lang kapain sa mga Jesus Christ. Amen. Kailangan Senator Edgar. Enginkehlap tribe, iban po na sa Chief Law kung reported marakan ka roll call. Senator Atsen Abram. Emay. Senator Kikuabis Jr. Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Tagar P. Daniel, Senator Spencer A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Stevie K. Edwin, Senator Brian P. Exide, Senator Jack S. Harris, Senator Helgena J. Johnson, Senator Stevenson A. Joseph, Senator Alfred Chunla Torre, Senator Sendelina Leka, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Erilyn S. Mobic, Senator Sheldon C. Neff, Senator Norbert A. Perez, Senator Mr. Roy Simna, Senator Jason A. Walter, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief, amona triban, Enginkehlap and record and reflect the record and chancel me Senator Lep or Senator Walter excuse sang uya kukuran rangot. Kuigi atay sa bulman ng quorum, may prayo pang kakulian, chain kiyo uya sa bulman trail, tatay tungal sa karatan, Captain. Merel Kapung, okay po ni ba ang kukuran na dilap, kay po ni ba kupuran araksyo ko, wala pa ang kupuran kaalap ako. Melalisiyo ko, waon ki sa bulimarlikan ko, nanalang ko, nankaniyay ko. Waon ki labalab kay tikan koros nan palian, momotso, tiyak, o government. National, local, o state government. Waon ki kabinaan Pohnpei, the Honorable Oliver, waon ki karyaon kabina, the acting Governor Yawanis, waon ki siyong kapung labalab, Joseph, yang amoy siyong kapung kan koros, o saksit waon ki Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator kan koros. Ibin men, waon ki lang siyang morokan, o loisyo, sarisyo, so masakan. Lang kasong palakan koros, nan chamber watch. Men Pohnpei koros, pon kalap watch, pon tagapaypay kan. O nanway laut kan ang sampa. Rakat o patrang uli pamail kan nan buya kupur choror karyay sa kunawat. Thailand ka kan Enginkehlap laiban po na sa floor leader. Abram. Kailangan may Mr. Speaker mo na iban pajon sa karata kung kuching pura malil sa majal record dan kak reflect na Senator Aris o Perez yang pasyang Record and reflect may Senator Perez o Senator Aris yang patrang uya kupuran ranwot. Kailangan floor leader. Kailangan Speaker regional secretary wow kapasapat pasyang kipo ni magam William Gutier motuwacho itanaway nan wewe o saksit wongun kamu wongi Vice Speaker wongi Honorable Senator kan ibil chungan ku wawong rail kan me pasyang child may sang ranwot nan wasan wilamalam wiran men Pohnpei kan me pasyang child nan men kapesya kan
Mr. Speaker, nuwaw men bajuan wata kamaguto pagi legislature wajan ka kapandala watawat walaltan channel. Chancellor mo kamagut memiyak jainan kapandala watawatan journal koros mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagut paitar o journal kapandalar kamoy floor leader. Palangan Speaker, kumpuria mo na iban bajuan taula iman pagitak jainan ka kasamo siapul macail terak-teran muni LNA o budget officer Santos iman pagitak jainan kasamong rayo lupon-lupon. Kailangan ng floor leader pwede kamagatin po mangi masansaler. Kailangan ng director o Ms. Santos mayang pateng trial ranmut. Kailangan ng kuprama magkakiyang pateng uya kupron ranmut. Kami floor leader. Jual sekarang nuwaw sabal Mr. Speaker. Nuwaw ibilaw sekarang mot kasampal wajo pegak challenge suspend or terap business o kati apalin ng pesu o ng pewalu. Pagkariyaman. Chancellor kamagut yu mayor janang katiyang ng isu o walu pwede yami kariyaman pan kamagutok try katiyar to ng isu o walu anson katkilon to padrawan long kamutan ko sunnet kan te pagpangkan. Mawar ay ban pleo po na sa floor leader. Kailangan Speaker ni sang momosi iblew sekarang mo kasampal wajo pagi challenge kak suspend order of business o katiyang ban ng basic tayo may bill calendar. Child katiyar ban order of the day the bill calendar o karos mautong kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagut paitar o tay katiyar ban bill calendar yay ng basic tayo o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill Number 50 2 and Silu Legislature Draft 1 of Bill for an Act amending Cell Number 10L-81-22 the Budget Transmission Act for Fiscal Year 2023 amending Cell Number 10L-99-22 the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2023 and for other purposes only Koreaw Kim Seklang Otawat. Kailangan Chief Chancellor kamutan ko sa network report long sa Committee on Finance karitay pan po na sa Chairman on Finance Senator Joseph. Kalakanan ko may Speaker. Una iban pa jo ay men. Pachanga che sa pulmasan sa karatan kapeng kay Pwuhng mo kung mulian katiyar mo moto kalalalang wasakan mo konengan toket pero doon mo mo de jugal wawn ko may Speaker wawn kay Vice Speaker floor leader o honorable member kan Korusia Speaker riman pajowan pata sa pulmum komedian mo niyo kamagit ko mo mot kasampal wat challenge kak kita masa niyo sa pulman kita ni Koreaw kay masaglan watawat kamatang ko sunod nampe silubog ito ay saktual level niya rin silu pagkariyaman. Kailangan Chancellor mo kamagut sa Chairman on Finance Senator Katiyan ang masanaban kamatahan ko sunod silubog ito ay saktual level niya rin silu LT1 Katiyang ang masanaban sa pulman kita ni Koreaw o kay masaglan watawat koros mautong kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagut paitar taikat-kat nan masanaban iban po na sa Chairman in Finance Senator Joseph. Kailangan Speaker po yung kapliw kalupay nangin ko sunod watch yay ko sunod yung paano ko katalay nangin sa Pulmatayid Budget Transmission Act o sa Pulmatayid Comprehensive Budget Act in FY23 nintuwa na paan kapsidukiti siya yung makinapali yun noon taan office and sa Pulmatayid government eri tama kung sunod paan siya kan wiya yay kailan ka authorize munuwats and kaktotokan project kan mayangaki o noon taan office in Attorney General o noon taan iyo sa Pulmatayid School nan Wayne Matelanim Wapar Elementary o noon taan iyo sa Pulmatayid School nan Wayne Awak Elementary o
uyawitan wasan kalapus me pachonan winlets numot my speaker. Kailangan Chairman and Finance, kapesa ta kawewe me mayor, metoka kamutan ko sinet silub kut wasak tuwa ulit minariya sak silu LT1. Mayor ta masan ben kamutan ko sinet. Motion close. Na bago pula moni bangko na sama kamu kita Vice Speaker. Kaya kamu Speaker? Bago pula jailan kombal ma teban kombal minister. Jai kombal Vice Speaker. Eu motion ni taglong. Kailangan Chairman.
Sinabi ng kamutaan ko sunod silip ko tuwa isak tuwa ulit penyari isak silu LT1. Miyata masa napan Speaker. kamutaan ko sunod kamu Chairman and Finance. Pwede ira kay me pananalan kapatid kusunod wacha sa ikapwal lalatan so wacha iman wiyata yung kamagat na kusunod wach ka kupurpurtong committee yang kakuliw siya ko kapachayang ira kan magparatar wayan kakuya totoo kayo siya pagkariyaman. Siyan siya lamang kamagat mamiya kamutaan ko sunod silip ko tuwa isak tuwa ulit penyari isak silu LT1 dan kapurpulang kamitian moni koros mautung kamaguto masa niyay Pwuhng masa ni show kamagut paita kamera masudra ananaban masa naban pagtry mo pa na o ime pa nung yawi kamu chief Legislature Bill number Bob Kisili sa Pipeline Silu Legislature Draft 2 na bill for an act amending sale number 10-99-22 the comprehensive budget act for fiscal year 2023 and for other purposes only kreo kim seklong tuat Chancel me kamutaan ko sunod wat pitata moni karate pampilew po na sa Chairman and Finance Senator Joseph. Kalakanan ka mo yung speaker ni Songon Momoche pinman wow karakarak kamagit kumumot ka siyang palwa chailan kak pagkata maasa niyo kamanata kamutaan ko sunod ng petapuki silisak tayo level niya risak silu ni karyaw o kim saklan watawat karyaman. Kailangan Chairman and Finance Chancel lamang kamagut mamiya chailan kasyan ang masa naban kamutaan ko sunod papki silisak tayo level niya risak silu LT1 kasyan ang masa naban o kamanata ni karyaw o kim saklan watawat koros mautung kamaguto masa niyay Pwuhng masa ni show kamagut paita taigat nan masa naban kamu Senator Joseph. Pwede nga pala kalupay naman ko sunod what my speaker yay ko sunod what ma siyong-siyongan taki kupuran mo mo what and kak may tatak totoo ka lang sila limagkit waisak and kak pwede naman siyong totokin broadcast V6AH and young Commissioner Irapachola yang chuweta training you paan kagacen kalaute lara chungol koyak na palipalu image my speaker o kapatay my speaker monuwat pan patosang nan and paluwo at chungol revolving fund akay taken general fund. Kailangan Chairman and Finance kapay sa takawewe wow mamiyayer miyatra masa naban Speaker, kamutaan ko sunod kamu Senator Carl. kailangan may speaker mo na ibang patyo kung kupura mo yan kag patya nga siya sabol mo may sakaran kapeng kay po niyo wow may patyo yan nilang nan mo alay tungal wow lapan kupura mo wow ki tungal wow tororong karyawan kabina Honorable Francisco Yohanes mapatya ang kajayl minsan katanwad on ke Vice Speaker, Floor Leader o Honorable Senator Kadkadaur, ilman po na siya kuwawad Director in Kampaan Moni o Budget Officer, the Chief in Pali and Budget Mabibat niya ko dahil. Kamamataan ko sa nagkasampalwad me Floor Amendment mabana Pali, Chen Warren, Lieutenant Governor Stosa kahit yung scooter Stosa tapi men pagma teka kamalin labi nasa upo tup sa wow ya ini nasa upo ay men pagita no wow karakarak mag teka kamalin labi nasa kalang Chancel me pagpag talang kamal labi nasa o tayo kamal ti labi nasa dahil kamal minitaw tariyaw dahil kamal
Try Chapaler or try Kat Nan Masan Ben Kamatan Kosanet Papki, Silisak Payu, Lepinia Silu, LT1. Mieta Masan Ben Kamatan Kosanet. Kami Senator Carl. Kalangan main speaker, Mone Pohnpei ay kasapali sa karan wow. Pinman and Sansal itungal Pwuhng, Chairman in Finance, Medal Committee in Finance, Pwuhng. Totoo kasambal mer apali elayang kawit wa degak Pwuhng. Kawit pen udaglan sabon matay patit mesansal ban kapurakan. Munay ban tuwalay men nawaw karakarak pagkakatalan kak sabon man kita o masani floor amendment ng beo pagkuwali sa tuwaw level niya riya sa siluwa ipagkakaryan Chancellor mo kamagutok talang katiyan ang Masan Ben Floor Amendment of Kuwali sa Tuwaw lepinya riya sa silu o sa bulman kita ng Masan Ben Kamutan Kusumet. Paros mo utong kamagutok Masani Pwuhng Masani So kamagut paitar o tayo katkat ng Masan Ben Floor Amendment. Motion to close debate. Kriyaman. Chancellor kamagut yumiyaya talang retung te Masan Ben Floor Amendment. Masyota Masan Ben Floor Amendment ay bang ona sa kamiya talang retung te Masan Ben Floor Amendment. Paros mo utong kamagutok Masani Pwuhng Masani So kamagut paitar o tayo retung te Masan Ben Floor Amendment. Paros mo utong talang sa bulman kita Floor Amendment of Kuwali sa Tuwaw lepinya riya sa silu Masani Pwuhng Masani So kamagut paitar o ranwat tayo sa Point of information, Speaker. Floor Amendment of Kuwali sa Tuwaw lepinya riya sa silu. Point of information, Speaker. Kamu Vice Speaker. Kalangan main Speaker, bagi sudah sancalam apa ke 30,000 sancala non floor amendment mabang ya lagsan pil magkaiban so bay ye mabana leta trawaran karayawan kapinan Pohnpei waran nansap mo yaki bagi angkap sancal nagrakat. Speaker pura point kak sabang point of information mo. Now, Commissioner Carl. Kalangan main speaker ikasapali sa karan wow. Melal uyay sa karmisik Pwuhng close debate miya yara uya bento talk point of information ananen sansal kamumadan floor amendment word pagi mumut kasamwal word dan kamanata wan moni yu pun ka kapali chen warren office in karyawan kabina me agis pandala tatawag Pwuhng karapayakan mamiya nawawa karakarak Vice Speaker niyaralap ikaway mamiya pan ko pura may langsung set kalangan Senator Carl, Vice Speaker. Sakar mesik Speaker ipatonya ta motion and close main motion. Nangan Chancellor me tay retung tiar o supplement ta floor amendment of Kuwali sa Tuwaw lepinya riya sa silu. Kamagut masansala sang Vice Speaker talang retung ti Masan Ben kamutan ko sundet pap kisilisak payo lepinya riya sa silu LT1. Koros mautung kamaguto Masani Pwuhng Masani So kamagut paitar o tayo retung tiar Masan Ben kamutan ko sundet. Pwuhng tayo ban katlang nan karyaw o kem saklang wadawat ay imen patrol masabulaman tayo rule may require duplication and selti o iban imen declare makamumatan ko Senate pap kisilisak tayo lepinya riya sa silu LT1 uyalar LT2 Pwuhng floor amendment yung mapatriyanar. Pwuhng ananapen usus ong karyaw o kem saklang wadawat ay ban po na sa Chief Clerk ong roll call. Senator Brown. Speaker mon ibanu suja men mon pagidak telen kak waon pima keton keryaw kebnayo lapalan bulukon. Kom tolak. Senator Abis.
Senator Artui, Senator Carl, Senator Daniel, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edwin, Amen. Senator Edside, Amen. Senator Harris, Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, May. Senator Latorre, Senator Leka, Senator Leola, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Perez, Senator Simina, Amen. Senator Perez, Mr. Speaker. Insan salang way pagod may sabol matay tatak the issues metoka kamumatan ko sa net pap ko sa tayo laban niya riyasak silu LT1 issues A riyasak o soto mawuang ranwat tay kamanalar kamumatan ko sa netwat ni karyaw o kem saklang mo tawad kamu Chief Legislature Bill number Pabgis Lisago Line Research Silu Legislature Draft 2 Bill for an Act amending Stele number 10L-99-22 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes only Kareo Kim Saklang Watawat. kamumatan ko sa netwat will report long siyang Committee in Finance karatay ba ang sa Senator Joseph Chairman in Finance. Kalangan ko may mind speaker. Ban pacuan tola po na itungol sa karatan wa kapasabat may pacuan huyaya kising kapan o niwawo karakarak til kamagit kumumot kasumpal wa challenge kak that's kita maasani yo sa pulman kita kamataang ko sundat ng papakis lisa kayo laban niya rin siksulu ni karyawo kim sa plano tawan Kailangan Senator Joseph chance na mau kamagitok challenge katiyan ang masinaban kamataang ko sundat papakis lisa kayo laban niya rin siksulu LT1 maasani o kamanalan ni karyawo kim sa plano tawan paros mautung kamagitok maasani yay Pwuhng masa ni show kamagit paritar kahit katkat nan masa na po iban pilaw po na sa Chairman in Finance Senator Joseph. Kalangan may speaker buhay ka pilaw kalupay na gan kusunat watch yay kusunat watch beban kaprasang wan muni yo mapatpachonan palian special education nuwat chala wan nad limagit sama munu watch kanamanta o palito tokyo me miyayer Che me pana palito to ko nan palu. Rinduan sa majalo bisin budget tierra ta irain makaway to watch challenge ka kabrasa wan mo watch o kapralang nan general fund. Wen ka pilapali anan chikat. Speaker of Legislature menan karong-karong me kami dapat yung uyang palu rakasaleta me ketelepen tanan lap laut me nan palu rap anan sa watch. Committee kaway tren kak Puralo uyata aray chunga leo supplemental budget. Ang kakasaleto nan mumodiya na anakan. Narimen leo kasaleta po maanaan po ko parata challenge kak kupuran siya pa no sa waskita. Kalangan may speaker. Motion in closed debate. Speaker. Kailangan Senator Joseph ang kawewa taka President report may kupura po na sa mga Senator Harris. Kamu Senator Harris. Kalangan Speaker. Muna ibang patroy minyang Pahrek amit tungol de sa bumumi. Sakaratan wow kay po niya wow lab makom triyang gear. Ay wow kami speaker. Wow toror to karyaon kap na mabliang Pahrek sa iramot. Vice Speaker, Floor Leader, Member kan Korupsian,
Pwuhng Pwuhng ki iraigan mayang patreng trainan gallery melel kaunin billion money the director El Neo Lupain me abapali option budget ay sakar misik I kamelele me esto ko na ang mia mamasan de patrolaut ong tada piluat po inininteda ay ibagmanga buwagi I main ay sotro non buwagi tama uyawi sang ni karpe mamoy na layang ay ya men we ada kasalada iran kayu kapungong kamdin finance tadok mau mamia ansyo mau buwagi karyawan kapna yang patreng trail may isman sa pungala ni ko tao ko pen kola me uyaw me heleda kola me miyong special ed ansyo me uyaw yi minyang kamelele me karyawan kapna ansyo me uya member in legislature ime bilyang pioneer kamagdo siyang ni karabe me legislature ansyo kamelele me at the time mayor moni me kotang special education siyang nan grant mag ababali rail me pitata kola ay karaben atrail the legislature what the katkita the patrawanda amount in money of one kak lella palio adjustment and uyaw boran kisang kola me red we the tongi siyang nan ne rail granto trail government in Pohnpei and bear that cost Arangak we adjustment nan money grant meran we ababali program what point kak open da o tatogang abali song sa aime chairman in finance bill kasalada ro ikapung kemelel kam dia I mean kasalada to iraw buan bileo katamandong trail me ansyo mau buat karyawan gabna yang batreng trail o director in money budget ansyo money ko daw metawa mamiyaw mo trailen kita ko law poran ale tame red tong yang sang nan kola nan grant mo ko yang railo ren ka tong yang apali sabis kasambal maro yang rail me an ki anan toror nan Pohnpei hari kapung kemelel tame chanceler sang chairman in finance o committee in finance kalang speaker Nangan Senator Harris KPWERESOU kawe me bilyang patrenger KPWERESOU masansad Miyata motion close debate Masalar aiban pona sa kamagit mamiyak taran rutung iti masa na ben kamudan ko sunod karos mautung kamagito masa niyay Pwuhng masa ni show kamagit po itar o tayo rutung itian masa na ben kamudan ko sunod papis di sa kayo laban niya sa silu LT1 Huwag tayo ba ang katlaan ang karya o game sa plan watawat aiban pona si chief clerk o lupuran marakan Senator Abraham, Aye. Senator Abis, Aye. Senator Artui, Senator Carl, Aye. Senator Daniel, Aye. Senator Edgar, Aye. Senator Edmund, Aye. Senator Edwin, Amen. Senator Edside, Senator Harris, Aye. Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, Nay. Senator Latorre, Senator Leka, Senator Loyola, Aye. Senator Ludwig, Aye. Senator Miguel, Senator Mobic, Aye. Senator Perez, Aye. Senator Simna, Aye. my Mr. Speaker. ay
En chansaleng way masabul matay tatok, tatay tungol tatok, tausus metok kamutan ko senet pap kisilisa ke ule peniari isak silu LT1 usus A riisa ke o sotomabuang. Ranwat say kamanalar kamutan ko senet pap kisilisa ke ule peniari isak silu LT1 ni Karyau o kem saklan watawat. Chief. Salam, Mr. Speaker. Sila ban po na sa floor leader. Kalangan mang speaker itungol sigaran wa usapal mang kumpuran speaker mo sina men bagag jailen kasamo ma poroton sama child commissioner in PGA sa wano yang agi Israel chon togen executive kan yang child ranwat eu labulo Kalangan floor leader on kamagitin po maangi kalangan siya wanete commissioner in PTA umkak yang baca yang uya kupuran ranwat kamu floor leader. Speaker ni wow men uyata kamagito pagik challenge suspend order of business o katiang ban nambay sa kuno may miscellaneous. Karyaman pen kamagito pagpagtaro karyaman challenge katiang nambay sa kuno o katiang po nambay sa kuno yay retoror. Kamu floor leader. Iman bajuan hil floor ong Senator Carl. Floor leader hil floor ong Senator Carl. Senator Carl. Kalangan may speaker o kalangan floor leader po yang semua may pambil pilih tungalan ki kaya balik sekarang wow tungal wow an bergak tuan je padapat karya orang kami nak oralkan berpadian kecil tungal retoror main speaker epit pada tiu magcay kamanada nan session watch padetin win Pohnpei ang Pahrek ketriya saktayu Sansal me kawed yu mayor kita ilususki and recall nan uya pentatago apuita kita kupuralan recall ni pada kanene mauya yang sa matai rule mele rule sa ke chi kawed me recall ni ban uyawi sudah ban uya ususin ngil abang uya ususin lukuar o sansal me when Jojon Senator kan mebang kenanane wen kamanale ko senet ai nembe mebang tatak no ki me agreement rupo kemet main speaker ai men wow kara-kara kamaget italian kak recall comprehensive budget act and the budget transmission act and Pahrek ketriya saktayu o katiang nanususin recall kalangan main speaker. Ya karyaman pen kamagito. Karyaman. Pagpagtaro karyaman challenge recall PTA in 2024. Karos mautung kamagito masani A o masani show kamagito paitar o sansal me sabang rule require ususin ngil nituan Senator Carl Basan yatar o iban po na sa Chief Clerk o roll call. So jemaah ka? Dahil comment basan ni may ako na kamoy. Kalangan. Kasabali tukol sa karatan wow kapacapat my speaker honorable member kan korusi. O jiyang kaya tukol sa karmisik. Kapeng ki inangin kamagit masay sa Senator Carl o alam mo yung tatawag may nasusukin kalapuyawin nan mumotwat dami kayo mo na ipatulay mentaitak mentaja sansal nan sulukawan kakil sansal bonway pakon ya dami aleta karapan tatawag at ay pagkatsil lang ya karapan at ay pa-recall in other words Na kamoy Senator Carl. Kailangan main speaker iban cabiata ay rail kan mangi origin pa may nakadin sawas amo na iban pato ay bilta sa bali sa karanwao sansal miya communication sang option kabna nagtagbagi e benayo wan miya nan pungan leadership in Pohnpei melel option kabna o legislature porque lang kati puitagan miya yan nan
wewepenem Israel kan mewululen ketayan nan eupenen kampak kap kawai tatar sansal nan kawai tin kabinau me ito support and kak uyawi ansu karwaru pada yang met mia bil communication me patu sang acting governor the opposite lieutenant governor maran what we acting governor me bil KPS eupenen me mia nan pungan iyo president din FSM me bil kawai when moni me ele santier nan wewe penekan me mie on kampak me ban kap real information pukat kesampal pergi esok mie ran depan kuburan momot kesampal buat nianso me kita kamanata PTA o pagkatartala ranta pemurina pagkatartala information ka pukat mie kawai buat dan sansal makaitan sabul matail kalab kawai buat dan rukal biya governor communication mobil saya irabukat dari yang kamelal me konang melal petek kaninin PTN we obogtaigat kan tian tatok kesempaliu kay bangkat sanan kampak bawi tatok go katlang nan kampak me ban kap dari kawan bataan patet me ban apali kedai nan parbang wadato wegi kamelal me ban pol ban kampak kap agtailan kak pil payau tau tu bene men KPS pukat when so si kedai ong kasantin patet wat dari yang kamelal me konang dailan rukol pugdailan kak leadership kiyo pil kapatalongang nan tatagwat kawidin option kabina aimet ni aralap kalangan may speaker o kalangan chairman finance po Pwuhng na sansan Ngalangan Senator Cole, Speaker Kami Senator Choto. kalakalan kawawa mamiyo ipil wawn kumelal dami jungol sinren kapunot na pegasal mepetata ko sunod watch nan sabul machail FPA the American Katan ki Financial Process Agreement mawiyam muran so watch ako sonete me deadline achail pan Qatar tilang national government kusun tu watch May ay saglima rawat May ay May sulu uran ay sagriyaw duwe dari alam mo in bangkak irakan magjayban hanana kaji bangkakan apalak nanarin ran ay sagriyaw o chay mangi ma chay baso che mid deadline no ya impact me bawyang sa machay CPA ma ejungal kawewe ni kawewe mo in sujupung ma pasul sa machay PTA pasul sa machay CPA nariya pramay imor lang kaki we have to talk watch po ito complicated yala sa machay budget in 24 पर लड़तो रान वो शायद मैं कुछ संसाल लियो तेरे या वन मोन में पाँचों दबान सकते di option pacuan aledi email yung yang child Senator Walter pacuan Washington DC yan suwach o peni pil kadete tame saik me ko ju sansal rin Congress in US er chay bang kasuk me santian sector the compact sa Washington mo me ban ko to ban compact kaslu ban su matang apolda riyak pura child kapandela to talk with you pose the risk challenge kak and so just material budget in FY24 the child chargila tama mia when kak mia to buson to mo child kakan itang kawo kita yata sa mun bacay CPA atama pa san sa to mon ansuri wa child kak to sa pali yo kitala o address irakan chorus ba mia ansuri mo ichungal mata-mata mo may speaker kailangan Speaker. Chay kupura pa naman, kaya bang kumal.
PTA and Riyagat Riyasak Payo o Sansal Makamuguto Waitar o Iban Pone sa Chief Clerk o Watawaten roll call. Senator Abram, Hey. Senator Abis, Senator Artui, Hey. Senator Carl, Amen. Senator Daniel, Senator Edgar, Hey. Senator Edmund, Senator Edwin, So, Senator Edside, Salary increase, yes. Senator Harris, Ni wow show. Senator Johnson, Hey. Senator Joseph, So. Senator Latorre, So. Senator Leka, Senator Loyola, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, So. Senator Perez, Amen. Senator Simna, Ni wow wing. Mr. Speaker. Ipakon, Mesabul Madrid, Tatok, and recall, Kamamatan ko Senate Papis Lisak, Silu, Labanya Riyasak, Silu, Usus, Walu, So, Usus, Asak, Silu, A. Ranwat, try recaller, Kamamatan ko Senate Papis Lisak, Silu, Labanya Riyasak, Silu. O Tami Patrawano, Kamamatan ko Senate Wood, pan automatically place, pan bill calendar. Iyan siya mag-try bangkat pa na mo rin Ranwat. Speaker. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker, pan tegargot panero toro kaiden. Sang negara po, Mr. Speaker, we try to call a bill PTA. We will come in my year urgent. Kamu karyang kapnagak. We will panagtry katla leadership ran with telakap. When kakapalita mana no try kam sakla. Napali, Tesura Pali, Tam Pak Subai Makatay recall. Sang Nagarabo, Manua Pagi an extent, session what roll Nialam. Pagpagtaro kariyaman siya na extensible matay uyak kubur tororwat and extend lang nialam o karos mautrong masaniyay uwang masaniso motion po ita dahil extended sabul matay uyak kubur tororwat o nialam. Floor leader. Ceko Kamal ma, Speaker. Dahil Kamal Minitew,
Patpataban ng Basic Wano, yay miscellaneous business, retoro, o iban po na sa floor leader. Galangan man si Speaker. Muna iban sakar ki tungol irajoro ray kasabali tungol sigran wow. Ban promoyo honorable Senator kan korus Vice kong kubura. Ibil man tungolan ko wow ang karyang kabinaw irailakan me ilpajang chay. Speaker, tuntuan anapen umut kesempaluat mual kubura buyan kak ta delegation yume pajang meeting yume puitar nan wen palawai sugis pajular kamele me robot pajoyer ban purana menemen ayen kak pajuan jen yoralap Komdola. Engkak sansal me robot watch ami pali riau iban sakarpi yoralap kayun pali ya kemseklan pali Senator Redside me ban kemsek yoralap William Began and Legislature pacengar meeting you data the Pacific Asia Travel Association di pali you me NGO match the not-for-profit membership association megkota nan ketua mai sakeu megkoyang and sawasya tatangkan mepan kairata pelian travel the tourism nan Asia or Pacific region mission and data and kak itait the person pun Enginkehlap Weikan and Pacific and kak sawas kipena tatangkan banu ya kirtan tourism industry. Sansal meranwat membership in pata patpatuyor ni abuki taponang nabuki okjay legislature yang ya membership. Sawas the benefitkan me association kin sawas kiyang membership magtalap sansal nan report me patpatupan pramay. Organisation with pasupan kawetin board of directors may out kita member in data. Bukuan board watch and kak kasangaway plan ito tongkan o kawata policy kan organisation with. Nan parwat essential makayun meeting and bata pwita nan win palaw o yatsakan sabulman win Pohnpei delegation may pasyang meeting with. Irailakan mayangaki Senator Brian Side, member in Pata, Senator Sendelina Leka, o ngeme pasyang rail may isang executive, yung director in R&D, Director Yamata, o chief in tourism, yung Miss Kalen, o amen managap may isang palian private, may Acer Habis. Delegation wat pajuta sangar wan Pohnpei o sukatiyangar wan palaw ni mas isu riagitri seksilu. Kasandin palaw mawya host re kasanayda meeting wat pan ran silu. Ran riau pan uya tour euran pan uya ranan meeting. Erkayun tour say pacoyangan nan land tour o kayun wasa meraparak ye Legislature state o kabinan wasa o Legislature state ye honorable Henaro Palio o esungal staff kan me kasamo say niat lelamu re showcase ta kasale songay miyangaki uyapen rainin plawayo may railiakan katan ki chocho ay railo lagan kasale momon uyawitan param makinuyata local house murno siya parakar pilewasan momay the pilio merekatan ki fountain of youth ikamel me story in pilwat pacunan reports mereka kesin katrapo murno siya bil parakar EU state in Palau ye Ngaral State o kabinan Ngaral State ye Honorable Sharp Sakumpay
o ejungal staff kan me kasamoyer sayo kono bata cholen sewais moronmo sayo sambil Pahrek rewa sa kasampan lan wen palau yei wasaksit me Israel sobedien wen palau kan uya kupuria o wasaksit pajonan airai kem saglan lantur saya pil Pahrek stowa kapyu me apcho open ele nan sombungan pepurip parwat shopping center yu me atan ki surangal ai turwat me kem sakala turun tran kayu karyaun tur ye pau tur te sai momait nai set o Pahrek tagayu me atan ki peleliu state tagawat reiki mail wono o chelabe mail riau railakan bagin patpajopon tagawat rail ponangan aramas limap ki kai tagawat uya tourist destination bagi mangatian maun kriau luban maun kriau mia lelmet melel tupson maun kan bilkotantor Israel me sapan kan ruyata wasan peting sombiriu pon tagawat bagi rei wasan sal meranwat Israel son ben Amerika kan kam-kamawi wasan peting sombir ben ka kuyala wasan peting sombir ngin palau kabinan statewide ye honorable Mais Robert o senator statewide me kasamo saiwat ni Israel kauna bata chuana isowas muronmo saya bil mamai cie wasan pampap bil ko priamai pa ki yesu pacu pon peace awat pacu pon siapun dan warangan siapun yai turwat makam segala kerjaun ran keseluruhan ran Iran me pata membership cholan ki kayun meeting and parwat o me uya sekretarian kasam yay Minister and Human Resource and Cultural Tourism or Development yay Honorable Jackson Dr. Nane jual sakarata inin kapung ki Legislature pacheng tata bagi kiyang won to talk kasembal wo we men jualan ya isu kapung kiyang Legislature bagi titan memberin Legislature mayang pacheng tata nan nijun rano robos me wiyawi sang country kan me pacheng meeting pata rekamel me pisijun robos pacher ban pramail ani orala robos kan shair poitan tourism na newe state weakness the strength kan me ewe we cholen gi usangon recommendation kan beban kamau yala melel pelian tourism nan Pacific Asia ani aralap iban pachon itmet o maitang yangai honorable headset and ka kaungsak palikriyawan report Kalangan floor leader Abram o floor leader Abram yield floor on Senator Exite Chairman and Health Kamui Kalan, Mr. Speaker. Sakatan kay Pwuhng tachang cha sakatan kapatipach Pwuhng so wang ko may Mr. Speaker yamang uchi Vice Speaker Makarmika Floor Leader Atsan Apram o honorable members kan ok chay kores sayach bumay sayin tukne ka to so sayin kirtan way tayin way sa pachola palaw ilang kamu penetakan markang uyang karena sebab bata momen organisation kecil yo apalan organisation yo region 10 working Northeast Asia China Hong Kong Japan Korea Macau Taiwan Southeast Asia Brunei Indonesia Philippines Thailand Kota region Kapayo Pacific okay, Australia, Cook Islands, FSM, Marshall, Nauru, New Zealand, Song-Song-Kai. 5th region, North America, Canada, United States. 6th region, Europe. Dami pata kung wiyar ka newang
tourism, sang hotel kan, business kan, travel agency kan, organization kan, tourist organization kan, airline, tour operations, kan yang patagi rail porang kak apali pasakan. Atama karda pata nong paitaki Palau pagi PVA, Palau Visitors Bureau, tourism ang child. Aray budget $1.2 million akong katatawang. 60% kung walang armas ng selong kay Palau, advertising, marketing. Nining kita mo PVA, department silunan mo. Ew can organize events, sa night market ato, ew strategic planning, rakanala statistics. Rabil kasalayang yan, 60% of population, pacho sangar Palau po, kita na po isuwa taray 350 minimum wage. Ray kung kakala, 100,000 kang kakula visit Palau yearly. Rasyo yakam na ako. Pohnpei may pabukija, chay tahit. Sto sa rent, so jubal del abuki sa apot. Aray marketing, yun ang kasalit. Kung pain naramas, kung pain fenter ka, wag mo kung anti-craft, kung katarla semen, kung katarla US song kay parang kak-advertising. Ay patpacho mo ibiluya kay Rob. May alin sa Senator mo kasalita o achay wasang kito tirlar. Palau rush imaka Palau nung kasalita ko tarang makalakal. Pwede program na miyakan. Rush to chapter recycling ang law aray wasang kito tirla. At ang M talk. Ari imara implement the 3 R's. One aray chapter recycle akan 3 R's. Work reduce, reuse, recycle. Ada mga katarap iba na oral lahat pa lead page riya po ki ay nakwat-watak mo. Tamar recycling champoch kasile ray recycling o yan ni rayman watawat ni ray cash flow 4,000 rang koris welcome kawala champoch rang koris na tawli chaler mo po ki kapang wala ni office state office ko kola na tanangan chaler mo po ki kala cash rano worker recycle aluminum. Sanggira kung poketa kit, raking segregated kit kaupon, kamalawla kit na narayo sang kito. Rebel recycling plastic, wala fuel. Ya weapon na reportan kasalete yang mo raking kamarete plastic. Plastic makakaluwangkan, plastic makakalil. Wala fuel, mau kakyan na store sa tanan generator. Plastic ma duwach kan, mangkan ma stonon quality mau. Lekin recycling mo rabil uyak ko yasi ipen na so much kang kamakal takong ipen na wasa takong yata ko yasa rumut na chikyang aramas grade 3 grade A grade B grade A puin makin apali song one row sabi ray makin alam mo po ilaw grade B for American kasel po ko yasi nin ko song paisang program chekan arabil recycle class kamareti yata cut yata art song ko mi program kay Apa cai kami donate lah 1 million, match nak kami ada 4 million annually. Pakai mo, even kola arai PUC yo. Arai Power Utility Corporation yo. Nama bukan soal tentara bagan, salam lawan tentara bagan. Palau tentara bagan sang cai ka. Ra donate la 10 megawatts kay aray 10 megawatt na silu Palau aray population 18,000 chap 30 megawatts markan tatong up 10 chim makan use aray cost shifting song rate payo air residential masukan air kan apa aray magayo pwede kichik mori commercial mori government magayo pine loud government o commercial makan offset pilpachola aray mo munyo bil check up donate ang ray leo ICU container type 1 million abil donate ang oxygen generator song kay ikasompalin diplomacy dan Palau ka puy kita rakang kak ewang song Japan Taiwan ang donation at aray program Palau magalagal puy ki aray program ka aray kan ewang grant card I can apply o meron man Palau ko tanra kusumpal ki pensa parel wo ki aray
MPA ka utan rawuking rashokon uwang sang Pohnpei. Tena wana rawuking mam ka pelasa maramin ng conservation. Iwan ray kasompal ke. Palau chik rashokon split the resources. Ewacha high school. Ewacha mawuni. Ari chay koras mangit pacuan ma nenen moni. Cak nenen tu moni solan non kehal tua cal cak kipen. Karena sebab mas Ewacha high school serikan tang pui tapi koras resource koras seri pacuan competition laut. Aja we split moni ka luach la resource ka pui cak ngalap nen. Amoy niyo karena main utan FSM mana we atau National Hospital pan kak utan sewasa FSM pun. Pelakam Pohnpei State National Hospital. Iyo prop make lansan nama. Penan tarapan dapat kasilete yang mukan apply for grant apa. Yang mukan is makan tokat marketing strategy kan nom tarapan kan. Iyo miko background pala orang recycling utan apa itan ni melel. Ari main ikon ng channel beluslanan mo po acay wasang kita filterlar. Senator mo fik kita yung floor motion mo ari ipan bilyang. Senator mo fik kasumpal kita wasaw. Ari main wasaw may kak serya wa speaker. Tan melel tarwalel page reo buki ari ay pambil to lalalok may correspond mirlar ipan itu chamaj kalangan ay speaker. Speaker. Senator Backside, Vice Speaker. Vice Speaker. Alangan Speaker ay tumulwaw sa pal moin surumaban kakpipay tanggo po trubaw ya uyar poitar ibil kapeng reportin Palau an Palau aray call can take risk para iloraman ang poitaw ananan na iray laramas mon mekoros imaranon po kita leaders ko may lagi ka ko to po iswat sang membalaw kaya karasayang yamo mo ni Railo ka trial porque men wasato Rail so Rail mas aro po report mo mi speaker trial bang katakati mo ni to kuburan Pohnpei anane and koirir tayo pagkatahil mauya Center and Northern Pacific kaya bilanana kakalamuwa kaya tayo sang na kuburan trial pan lal uto ani report na sansal speaker pueder bil pronto obligate ay man kamagitan kamuyang kamanala o kailang kamanala and wialar members information pueki Xerox pasangero miyayar pan kupura naman and wiya members info yuya ki pakpakiyo mo Mr. Speaker pueder bil pronto Xerox kang latoro kalangan man speaker Kalangan Vice Speaker kawit memiyayar o sansal ma report Sansala sang floor leader o Senator Backside panuya sabul mate taropo tetup siyon tato o eban info o iban assign and info siya tukupan report what aben nakmasani o tapatrowan o kawait ay men ulian timelel pwedeng ko kusunet kaysak kalangan ng floor leader Abram Senator Backside o Madam Chair Leka pwede ulian la Legislature Nanmuin Palau, Pwuhng pata. Kalangan ko pramoy. Miyad kaway toror, kamoy Senator Latore. Ay kalangan kay kot nan toror. Kalangan mo na ibang pato. Agreement. Miyay kapin bang puran sa mataylo po ketuang kubur kalangan makaipay to naman tayo. Patuang kom speaker sa pulmo mo mutungal takaran. Kay bunuwa matiyong nilang kom speaker. Pwuhng Lieutenant Governor, Acting Governor in Pohnpei, Pwuhng Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members kan Chorus, Pwuhng Tuanway kan mapatong Tehran wat Speaker, nanroturo wat nan padawan to tatok kasambalyo matay lapton kotsang lale iituin tatok o anggak pil wewe hong Tuanway me tatok wat menan kasambal peta katinapan isaiskan mamanaman tuan tatokan gan isaiskin men speaker menengak pisansal me kubura naman bang pasang aman bang kubur kisal naman nampil aman mesol sais ni men pag kubura dahil ang genggak iyo bano ang genggak kubura uda o
Ye itu yang tamu paita ye ime paita. Speaker membatuan pilpag bank promi o kawit kang koros may na konong elere one show. Kung yung kakruwasan show mau yu tayo lang kak patu bank proan wali batal kan nan national ban kaulam may nisa kayun sambungat tayo lang bilgak pagi sawas bank prorail om songon sent kan masuto to. Essential dami tayo kot lali ban sector tayo lang kak patu bank proan national buang kakapali palikan mapilkin sa isang ban general o local fund and Pohnpei buang kak apaliawil korusya ayimat man speaker ni Ralab. Kailangan ng promise Senator Latoro kawit mga essential isang kamay. Motion and wrong malati subject to call. May kupura buwagi essential me Senator kan miyadre pakayal te iremaramen kawit ki. O iban mo na iban po na sa kamagut me miya iban po na sa Senator Carl. Kailangan main speaker tungal kapung puagi yang semua o ikasa palai sekarang mau ipatnya kawin memia sang Senador Latoro kapung pi pui tanda tahu mengenai lap dekat sang kale yang kami dalam takut non kesempal pu dalam sudah beliau dia kena ini kemudian padat memia ero pul bang kupurang kabina o kasanti memia kupur wuda bu dalam beliau dia puagi kawin kan memia pil sang option karyawan kabina irawat di kapung di main peyan kawitin Senator Michael taisong ata anak sudah puita and buka-buktian nan mata-mata oni rail kan makinapali cete bukat Pohnpei yon avatar and kayata cete akan chorus makinapali service in government kecaikan pagi John Way paganin Pohnpei. Irawat kapung kemela lo, pui tawat i kemela lama kecail koros abulman kebena. Ai wasama bandelia, ai bin menua wakara-karak pui kecail ne upeno kejang nanti tahu nan leadership. Kalangan main speakeri irawat me menuyagi kapung kapadapat. Kalangan Senator Carl, Sular, Iran Kawait, Nanira Toror. Masyarakat ay kami adalah kamugut memia iban pona se ab mai kubure wegi wewo pena memia yer Thailand kat pena lakap klokaisak leadership Thailand ewang kabina o sabulime kan te tungolkan mekoneng Thailand kati recall memia klokaisak lakap red trail non-conference one. Figur. Tay mibinan macam ben irakan macam saler ak mai kupure ira mebil men patroan makai pan ran mole turanwut ak tay pan sabal ben ni alam bagi leadership anana ben leadership Thailand kati PTA makai recall ai me ben pakai ke moni ban pone se kamugutin Thailand ran mule ran mut mai kupuro iban pone sama Senator Pahrek o Senator Harris so local leadership may men padawan puigi ya sungal klokisak o poster o invitation kan o witness kan pada pasang ma klokak ni sowas temorin sowas my leadership and kulakaisak ni Tuan Senator Pahrek ya kawit kita na mayor committee siap ko Senator Maraban tuba na kulakaisak ya Tuan kupurkan kaya kak kulakaisak isak kayo pwede noon mo rin sa was pasansal magtraban leadership nakaktaban na ko Senator Kupurkan kalau kaisa kayo leadership lakap mabitata recall and PTA kalangan masular ay bangko na siya Senator Harris kalangan speaker ay sakal music puagi
masanita mo tayo ban leadership bong recall. Esensyal mo irrigation wal mo eleta recall tatawagin comeback. Hari niya kusayaban mo kapinakakonop tayo din puno ba tayong Israel mo melay JCRP. Imin kasaleda da mas angak kuya men kawait masuk ke yang sawas. Mia ulia bertain nan cemko. JCRB ko purmak. Hermai ansau puino ba kamiti opon sa bangak yang. Amo ini ansau mau dahil na uang ulia bertain nan leadership in mebam pitata recall of one kak. Agis kawasa kupurkan ng irakan mepitata tame yawasa the negotiation and come back me palpadre. Kalangan speaker. Point of information, my speaker. Kalangan Senator Harris. Kalangan, my speaker. Kawin Senator Cohen. Wow. Ikapin ka kawitin Senator Harris. Kak sansal at uliyapan Pohnpei State ng KCRP po ma lukpan uyang an sansal o speaker te kabina ang kak duka all te pinakap men kalangan. Ay dahil kat dan masanaban ira kasambal kami. Isular taman utan aton ni siya kay kameleleme information bangkak sansal tang opsingkap na kalangan. Kamu kupura Senator Harris pergi ira karwaru yume tak dahil main mak dahil luka ulia berdail kan boran bika kawait lakap blok isap ya. Ibane awang kabina acting governor o luk pambil togo Israel ko. Mewul uliang dahilong JCRP. Kalangan. Ma sular iban pona sa kamagit mamiya dahil ban ran maleti o sabal pena kulok isak nialam. Koros mo utung kamagito masaniyay uang masaniso kamagit paitar o traiban ran maleti ran wot o sabal pena nialam kulok isak. Kalangan kupur koros o sainsal ni alam yay imusak lang sa bulmatayal session wot. Pwede niyet kola regular band tapia.